too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adophonum, Mema Obibia Aquaba Shunko Ede Eba Too Much GH so Gano Hala Jumede and Ebre Association for Muniaba Episikapa and so Mede Eba Sumoni Semi Konya say Danacha say and some Edi Attention our May Emudi Kochi a cobra my any abone bede se mampohine abomo ede eba abesomo na ebusia form Ghana for Dona ewo however a nyoma said the nyoma ekoso ewo mayi emu said the nyoma entuto ye ewo memo enyoma aye bisi basa enyoma chese enna ne kwanso wano wo mususu sem ye mampanyi na nadu dankwa kufu ado eba ye no ede chese enyoma krampo agensem aye west krampo ede ama womo enu nti mu kaya na anu ada fix the country womo ede demonstration bi ehihye so ni nyina ekasa nyoma we nyina ehu ebe omu ni se ehu be yin ase mampanyi enhwem na wontoto eye enyoma eye emfa emma womo na ebra demonstration no ekoso no as yehu asofo bi a womo de womo hu ehyemu ebie na ebinumo de womo ensem ebebetu edwa na ye papa ba ko achese wo no so na woka eye demonstrators ne hu anase womo mu ko protest ye no chese na woka hu ebie na wo ye nyame sofo no ye nyame difo wono so ekasa ye na ene dey ye wono ewo hanumu se ye ne nom eba aba betwetwe eye enkomo edefa ensem a ekoso wo mayi emu obobo eye enoma bebre eso ebra chese eye too much ye nuanom ekokopiemu ewo ye demonstration no asie no enkomo twetwe ekoso no obobo eye ensem dodo na eso eno nene ye ba besi ehu enkonwa apensem pensemu ne apensem ne nyina ne pomasibre eno nti ya so na twen yen pa eye enene dedi kan ya wo subscribe to your channel no edia anasa wo share your channel na subscribe na me notification bell no so say dey upload video bia wo so wetimi anya notification our phone or laptop anasa wo tablet esom na share efa ema afofro betimi so follow yen ewe Instagram and your Twitter page so @TooMuchGH_ Facebook and so Too Much GH abusia for me ko share video no embra nearby may introduce ye guest our sanso yes of opinion no e de no aba besomo Too much. I'm 49 here. We're 49 here. Me jembare. Me how you understand? Too much for me how you understand? Na nando osi Ghana say ogunu. Ghana say obi da prison. Ghana say obi ewu. Ghana say obi down form. Ghana say shopping machine. And then na o invite you for phone nyina general meeting. Na won kaja for phone nyina say ohini bia iso wasase so. Ah obama wo kwan say timani bia kwa say iso ni bia abani e wo bi kan. I don't think Ghana say the best say no. We matali we anim say. Kofi Buachi. Baby am dina be say no. Too much. I'm 49 here. We're 49 here. Me jembare. Me how you understand? Too much for me how you understand? Na nando osi Ghana say ogunu. Ghana say obi da prison. Ghana say obi ewu. Ghana say obi down form. Ghana say shopping machine. And then na o invite you for phone nyina general meeting. Na won kaja for phone nyina say ohini bia iso wasase so. Ah obama wo kwan say timani bia kwa say iso ni bia abani e wo bi kan. I don't think Ghana say the best say no. We matali we anim say. Kofi Buachi. Baby am dina be say no mu ja Kofi Buachi maye. Na money station. Na discipline na my Ghana. That doesn't mean yes. Them about duty is too much. Omani at the door mine. Them about duty is too much. Dia ya pa my pa dia ya pa my 2/6 back 50 Ghana. Brown 50 Ghana. Ade ye kwa ye buy. Me how nie. For that night me chiobia. Ensem no etu edwa eno no amu
ewo eye studio ha ye ne no ebe kasa eye papa prophet Benjamin Nana Yaw Osei Tutu the younger prophet and as a prophet 99 prophet 99 or born wo video ni ma dodo na eteye ono a ena ewa ha no ma ye ne no ebe twetwe eye enkomo se de wo bobo ansem no so no unu tete ma habo enoma enkoye wo ho no e wo se mampanyi enhwe enka galamse ene ebiemu nso so no ye Christian Council no eno nso so no enoma bi wo ho no na se ntutu bi wo ho no wo se wo mo enhwe na wo mo entutu wo mo nyoma ye anya tapa de a ene wo mu nja wo mo na de emfa engu eye efo ba bu se fo ensam de dɔɔso ye kase ye brobro so a ade beche ade besa so wo ha yi ade ene na ye ne no enko no emu emako ntimo ka me ho na ye ma eye odi for prophet 99 and I said the younger prophet ye ma no akwaba na ye mfa ye nkomodidie no enhwehwe so odi for mo akwaba ye nua aba de say nyame adumo na wonso Kristo adaroma yo ye da Kristo ase me utimi upaza wani abre because demonstration anke ye nim se nke ye mebunu na ekọ na asofo utimi di eye wu ewura eye emu eno de na motivate uma wo de wu ehye eye emu ne ye mbra ye nsem no eso yo mama di kan entia eye Nana Asante Hene okay otumfo 32 de bia meka se Asante Hene akonwa ne de ye akonwa bia the whole world enyo ohini bia nya ne size ne Asante Hene akonwa eti mama chia no Ewade mani nyinche na menchia eye police panyi Kofi Boakye ene okudin na dwumadin a ode besum o my Ghana emrebe atwa mu Ewade suma ne ono so nyinche Ewade nkai no na menchia eye Kofata Mutus abosi okan de bia me kan say na Kofata so na so be full play ni bi data na me bobo na nyanye sofo ye eti Ewade shira Kofata Mutus so panyi nji ato ana papers bi ato a we dey say ewie me na mato ho no frame a e mo direction odi midin kwa say one city or 50 pesos nyame shira mu nyina okay na manfa nchia kese so ema Captain Smart ene ne team nyina the leaders now we dey adin nim Black Rasta no nyina e fa nchia kese ema mu nyina na nchia to so etwa to kra no ekoma police for panyifo ne police for na mabobo ye nyina ye ho ban ai di wie program no e do mu nyina ase say the mo boy ye ho ban no basa ye bia ye den ama eti o ma ya de ya se nipa ya de a osayi na yenda new IGP no ba so ye dan ase nyame hira no ti okay minu aba kwashi ya obisa me no nema me di me hu je sa program emu ni se maybe atwe be I think 3 months or 4 months ago ni na youth no start so mo di ipanyifo atem kudin Asante Hene se adentina ipanyifo no tiwo na ye se isuo e de ye Ghana se e ma me ye program kwa wo man channel ka se obi ayi Asante Hene din efi sa topic no mo because okọ Asante memu a isuo bi eni Asante memu a aye ka se ye se no aye de ye Ghana se opa kwa Asante memu na bisa se isuo be na etu Ghana se wo mo Asante memu Asante hye so iso bi eni ho fense ofin kwa na enam Asante memu kwa no ye tu Ghana se wo mu jiso ko dunkwa outside en oboase ho so kwa boye Asante hye so kwa no oboase mu ni isuo mo se no o mu ko down etimi ka se youth ni pa o mu stop atemdidie no no mo wa bro chi na o mu didi atem no o mu nyina break down na ye nyina ye kambom na ye nye demonstration na ye nye nkese na ye nche panyefo no se ye hawnie ade ye panie enya temdidie panyero di na tem afaso bi ani so ba edu ba bi na youth no hu se bia o mu ka ne bokwa panyefo no ti ba o mu didi atem dia o batie but enya nu e na ehia otimase me makoye sofo no me kan se demonstration ba so a me kobi e se me dwan ni e na what is say program na ye kwe no ade a me hu ni se obia woni ni aim and also woni problem a odi finifie odi ba program ni bi what must here sana me hu ade no because hwe program soundboard no any bia kito bia no obia woni problem me hwe me 99 a me dia ma choro egu me yefu kakaka we so say me say we need Kofi Boakye back eye police penyi Kofi Boakye ye hia ne back what I say eto obi so woni de ebi mu say adentina mo panyifo mo se hospital wa Ghana ha na say mo yale a
na ma fu play kwa abrochi say mo kwasa mo yale ana na mutimi sa mo yale wa ha nto bia ne how nto wo de how na ekoye jo ena na ya mimi ha na koye 4 ya ba wo how no eso ye bekọ no mako enti na ye nya nto boase e de ama no o ma ye te ye ewo won kasa ye mu na chese wuche ma ye tema habo honom se de wo mu edi eye dwuma ewo honom ni sika ji a wo mu eje no wo honom no how denti na ma wo ka yes sir. Thank you. Medase. On say medini ye odifo won. Menya sofo ye odifo. Odifo no bi o ho ade kwa akiri. Nokre. Etime no menimu nie. Omo mo abrochire nyina. Me last be ye program wa ha. Ye be ye program make wa ha say na do pass 6 months 1 year to hand over dem ba omia. Nokre. Panyifo mo frɛ me obi kana obi frɛ me me wo so no picture ye kan asem kyerɛ me. Okay. Me nya me da do no kyerɛ me. Enya duru. What you say? Me ye paibo who say, "Oh my Ghana is a business country." Okay. E had the ton mine. Okay. It's a Ghana be ye, na Ghana be jo. Na so je be bon mam pa dia. It's a tema port harbor no duty no e kofom. Adeti na make sa. One say obi timi ko to hade wa brochire outside the country $1,000. No be you tema port $3,000. Okay, na so buy. Because mo nya kwenya na mo tu kwan outside the country no. Omo no mo ka ne ma bo man no mu ye ni adwuma ye no yesu ye ko tu na ya ton which is konko to konko it is nipa no ko fa niama ne ba na odo tema port no timi yi niama na e be de na me ameti fie so menya adwuma ne bia ye okay oko yi car ba ko ye be pass be few weeks days ni I think 6 months ago ni me yi cars ma ko 4 e mo bi Canada program e nipa onim ba bia bo se me gine yi cars no already container 40 container $5,000 e say owie no oboka $30,000 can be fit my port see about no start to Ghana all Ghana 25 million okay e tu ka kweti ska o sell sa 4 cars 6 cars no one o get it to 2.70 billion Ghana cedi. Na sa ska we ko de be store e fa ne maguma ka enya na. Ana wo de nyama so ba na ya more date wo ho. Date ni so na se want me credit nyama na option. Aban fa. Aban so fa no mo panyifo no ministers, MPs, hwan no o ma wa cheche nyama no ma fa. Sa na ye no. Ti den ko so tema port wo. Na odifo unhu ne se eye se sika ya wo mo eje no wo mo ede boa eye wo man no wo mo de ye eye wo man no eye nti unhu ne se je wo mo je no wo mo bota ya enu nti wo mo ede eje eye revenue eba eye o man no coffers mu many about me da wa se ba besa question na me you anoso kama ma na ye fe kama Ghana na ye wo no okay tobut onu me sika pie wo ho ede thank you ye to God wo oboase okay takwa Pristia aban no percentage a ogifim okay ye to oil e wo Ghana ha right sure aban no percentage a ogifi oil no mo meboa yes pepe thank you yes san e ko bobosua efi obi ma so de ba the same ma we bobosu nyina ye tika de den I just want to say yes sika ne ye nya sika ne na so ye fa moa e ye nya sika ye ni sika ye ma penye oba no me akufado me come mo bompa me last year say yakupon e ma captain badge kamina menya the general captain badge okay because me na me yi kire me say Ghana we for me news ganya me yi kire me Remo Road say NDC benya more seat in parliament but the main seat no mutimi fa and me ka o man chana say ye betu aba na wie be say court bio all the professors abemu okay enye ntro na metwa abemu what must here eti no me bisa say na nando oba no oka kire ye say ye fa kunya ne ma no and only the only person Ghana for a trust no Ghana for ginidi obi anim say na nando ba amamuo no ebekọ yi okay me ga say enko yi o ba ye ginidi say amamuo no ba ebekọ yi eti ye hunu say na mahama eye abrante eti na sika die ni mebi koso wo amamuo no mu na ye fi say mahama amamuo no na enko yi eti saade a yempi mahama sin chena na nando ni tam no twem akọ na nando oba ka kire say ye tisika so enso accommodate ye okay ye go bobosua okay right sir thank you na ye tisika so
okomo edien na wasan ba na etisika so na mahama ko tre kunya so 4 years kwa no bosu an boy ko ebro mahama de no oba no usi mahama expense ke bi afa so bi ene so oba okwa ministers more than 120 ministers abra mahama ministers kwa no 120 okay yesi ye kwati yesi abetoka ama omo MPs ni ministers na ade teachers na omo kire ade doctors na omo boy ho ban secret police fo boy ho ban soldier fo boy ho ban aban wa kese ne de ana na omo de mo pay de mutum e ma omo ye bobosia Canada na this can ye oman no mo na odifo yenhwe enoma wo bobo so na ne nsem a wo ka no ade ewom na so yenhwe de o nye ebra chese mampanyi ba ye ne enye wono na abra so nko na sa nyoma we ekoso eye tema habo ho na sepoto eya de ewo ho dada enti ade na wonu mom na mode mani asi ni so se wono na na aban ba ye na sei se wo ho fitete almost strategies yes kai ne wo mo eche nko mo de date to nkrofo enwoma so a time no so na nipa ni ntimi konkoyi ya wo mo che nipa ne enwoma no enye na start enti ade na onu nu mom na mo blame me for all this ana me da wa say oba an o sheyembo ena ye ginidi ye nim de wi o tie ena ye nim de wi a nia obatimi aye okay Nanado yenim dewi otie ene yenim dewi a nia obetimi aye na brema ye bremu no ni se ade a pese oye no enye no na oye maye no okay wana ka ne brof no ka ne se corrupt wana ka ho asem so no de bai jeki o si corrupt ene ye da de chere ase wotwi mu se eye keta se share proye dream kankan ene bribe sem ne ma bi enko so emfata yi o so oba oba ye den obetu ase eti metu ase ana eti metu ase se eno de egu se eye gradual process thank you eti no me no dey na ye demonstration akasa no me chibu ese ne bi gina ho okay ena me ka kire mo se mutie mi nanado 4 years na e di man no or the 2 years spent in the my Ghana. Samu. Oh yeah. 4 years in the man last way no. Since 2016 year ban no. Okay. Or the 2 years spent in the my Ghana. Then in the man will can. Thank you. The first year to 2016 now win election no. And then they share Mahama the documents mo. Okay. And this ikono or the same 1 year no e be hwe mo documents. If I saw the 1 year e hwe mo documents mo. Right? Thank you. The second year no I must say obu o man no. Okay. The third year was say obu o man no. The fourth year was say campaign. Okay. What does here? Etimi chief was just say ade we no nia ye wa ha see no. Enye say ye no wa ha see say bia we o but ye no for say the person ye kind say 4 years year owo mu no. Ade a youth no e demand nie. Okay. I saw ye ma youth no. More expected. Yes, definitely. Thank you. Na nya say bia youth na buy no ye ba for say e be kuntokwa and I say be di atem and I say be ye we me ma call for start way Okay. but me ma dwemo enemy ni e ha me say ade we ye ne say e be bo man no e dey me tu sa na mon ewre mu no Okay. what I say enu ko say me tra asole fie enu ko say me tra me fie say me twen say me bi ko no ko strage and I say omumra me asole fie no fa wan wan se do frem me fa she me boto na me di da bi e say wo dwin o man kanko na wo dwin o man kanko o memesi mo beto mo eto odifo bia no nyame de usio mo o man no say o man hinta sem bia no erade de thank you na waka akire o man no eti na ma dwani omo no jo na se won kasa ye mu a wodi tudwa se mampanyin se sika yi tobu ti sika ye hwe mampanyin oba ye ya se na free SHS na eniwo no mu ena wa ba be ye ye hwe ya kwantempon ana ebi enye de enye ebi che se wonam so na eye hawo enko ni nyina wo hwe ye others ye hospital eno so wo hwe enoma bidodo na wo ye enti se sika no ye hu ne se edros anase ye hu ne se wo mo agent no enkonko ye sika che se ebetimi aso obia eso no hu ne se papa no obo ne homode wo ye de obetimi aye anase wo bo oboa oman na mo man edrum pempe so ana wo bo sha wo hye ye no wo hye na wadi eye so because free SHS o kan ye
waye ena enoma bebre wo ho no mo so a wo ye one district one dam ne one factory ne de keka ho no enti wu ne se obo ne ho modern wo ne nyoma bi ewu sika no ode ye dwuma nya se wo di ne wo nanum ana se wo de eboa ana wo de omo ne wo ne ministers wo mo chedi sai na wo hu no me ma on kasa ha ho obi bia oben aban be power na nipa bi ben aban no no nya bi dia o se ekoyi okay aban bi ba power no bi ben aban no na wo ka say ade na ekoso no enye wo sa nipa no wo be yehi because nipa no onya bi di to be ka say ekoyi okay what you say eti ya tifie ye nya bi ni ye tie ena me nka so bi so mama me bi so ndi because me ni fifra so na me pe life o me nyobi bukata okay me fifra so na me ye de me dress okay what you say eti say aban na ba power no ni se mo du gu ni pons table so kire yen o ma Ghana for ye gi ne di say obetimi aye ne ye chensa mabom se mama no wa ya ade okay later so wa ya ade say me no that election where by me bomb pie man so we not twice on here focus over head no okay why am me many age okay what does he but near aka no e woni kwan so a e say we dey e say we but ye kai no kai na ye kai no say na dey wo so ni refi oche say akacheche dia brebro so di koduru e na be say bosu ye bo nyina fi amono ne ba nyina no sa bosu no aduma be na de ye say ya kwan ye de ye hospitals ye de ye schools ye de ye free teachers in kwade ye eti ye japade na yakopon hira ye no ehun sika no ye de ye den tini nyina ye de bu o man ye de bua ye de eno na ye di tua ye achereche fo ka eno na ye national service fo yi wo man so ye nyina se mampanya na tua wo mo kenti say ni sika na na o de ye ewiase ne kura ba ko pe okay ewiase no kura e ba ko pe what you say epanyifo na omo wo ho no mo no ye panyifo na omo wo parliament no de bia mekanse ye fo bu e ma wo mo ko mo na mo dwi o man kanko okay so man be sinki o man be pagya agina mo so okay but demonstration ye ko ye no ye yi two party nyina fi mu both NDC and MPP nyina e yom nyina fi mu ba asem ba ko pe na me ka say ye man panyiku fuado Ghana fo e ginidi okay ene ye nimini aka obetimi aye okay eti ne ye pia mahama sin chen ena mo de ne ba ene de ne bae okay bae de ne bae no ade ye expect fi ni chen na nye na oye maye no what you must say okay ade ye expect no if na na do chen no enye ni die eti ade ye da very day no hwe ehun ne ba youth ni mutia kan nipa be ba no me akasa me kokko na me down soon da say nipa be ba say okay hwe crowd e bae edu fi say bia ka youth na seka enye hu na ero mu na okoko ka so mo ba ne normal ipanyifo na kasa no e shock wo mo be shock wo because no mo down soon da say nipa be ba say okay hwe independent square hobo ma no kre me mini police for na na nante okay mini o mo nante nyina na youth ni be di police for na atem ka say e mu nja ni amoye no police ye yini ba so obebo ho ban ya kan che police ni so no be kutokwa etu di na atem for what police penyin no di na atem no so wa pa ni police penyin na kawo we di baje what you must say eti police for no hu say da bi me am be o mo kwara me no mo na mo kwara no hu say nyansa na o mitim na different chain boys ni bi wo but ya anko for say kokutokwa ba ye pese ye ka ye man penyin say insem a o di good table so the time a o pre to me na ye di ma no enye ni nie enti say uhu ni say ye tema habo ho ana support ono no den na mampanyin hihye ye be ne wo fangu akwamu a ebe ma sa nyoma ye koso na etu hihye ya me 99 me hia fi o mampanyin chen ni say Ghana ya the ton mine o matema port duty ni emra former business for that's my point na uhu ni say ebe ha ye economy no ha ye hwe kono ne koso wo ha ye hwe say ye bibia say hwe say den that unim say ye channel we munya di na wo ka chane say want so na just say nyoma mo hwehwe no enya de so mo nsa betimi aka ni nyina pepepe because nka efa say bia 20 billion and onya free wonum and ode ye kwan na so wote so na obebenya 10 anana ya ekwan na enya de so obenya no
anaso obetimi aye and so the share contract and so nsa nipa no so na nse sika ni so no ono so be shallow works opa ekrofo cars ye no option no omo fa receipt nya ko mama panyi say sika ye nya na cars ye nya this month ni nyina enie no mama panyi kan we say ni nyina na ba aban ni chen ana na ntina wo ka so want so na no dey be o o ti so ani pa no bet me yi ni car wo ni say reshuffle bi na wo so won nya no wo eye eho no mumu no oye reshuffle wanye reshuffle duty no emra form eba form a nipa no ho be hihan wo mo e wo man no mu hwe onum say youth no wo most of them no e fa so obi awie pole okay obi pad anya bojo ko table sukura onya obede obeton scan be we okay oh but maybe cho say Togo haya ye kan obeka say Togo konusa entia pot free ye kan obeka Togo konusa but ye fa say ye Ghana ye konu eso but malaka say onye pot no onye free o but oma duty no emra form the last time ko abaso kan na me ni ko fata motos ye din komo okay ko fata say don say ye mama panyin ti ase na duty no emra form mo amokere mebo man no mo no ana ka jemi so sofo hwe esi spare pass ye di man ye ko yi a me ko yi miniam o yi document be kire me say ni ni e free enya no be si ko fata na de kire me okay o say e free o yi ni ni am e free but abrochi na kasa ko ni am no kwa ma tumu abrochi but ye man no mo no mo ma ye ti ase say ye obi bi okay enu kwase ye ko bi ma say e ko pe bosuya eti adeti na yesu tema port ono mo no se yenye ma ye yusu o man no mo no mo fi se esu ni fa so ma ye aye wo man no mo dia ni se mo ko ji obi dia di badia ene mo ma do ti ni mra fom na mo am ye business no mo hia o mo eti yesu ye pe bi etu akoton no ye ti na ko tu bi akoton e ba sa na se yufu no we adeton mu na oton ade a o me ka se o ma panyi ma msika to dwani bi ana so ma panyi o man ma e mo ye di Ontimi complaining. Odi for ye besan aba eye wusu ebiemu. Na ebusianfo an say afei e na wa be join ne eye ya enkomodi dia e na ekoso achese ne eye prophet 99 and the younger prophet ye ne no etwetwe eye enkomo ni nyina efa duties achese ekosoro ewo tema habo ana port ono ma achese ohun ni se ehun be yin ase mampanyi wontete eye enoma esom enunti na mekai mo ese Ocha dear Herbal Center. Wono ena eso ya sen ema ye de adwumadie no eba ebebesomo abre ene abrebia. Ocha dear eto ensa e de afre obi biara ya de ewo woso. Se ye de wo se wo befa no asasi so se empo no eye duabo bia na se bibi na ya no huhu na ekudi ti awanu ntu sori a chese na wo ho ye ade chi ano fe no chese wo hu no ensisi su eye ocha de si tutumi kana bra na so ye so ho ewo dan suman ana se tamale se eye awo na wo pe wo owo betimi ama wo afa ho afa oba bema wo low sperm count ai wonkwamo no ewu enya de se timi generate eba ocha de so eto ensa ede afro wo bema no pese engina so brane na yambo waba so yenkasa ampa wo ye bema mu bema ne esua enu ntine ma no no omo have eye mpem agoro a na ne ye cheche wo entu pese wo bema no enye kese na wo susu ntimi ma adwuma se ne esem na efata wo cha de eto nsa de afro se diabetes na ha wo ente hyewa yare asthma ewo so gonorrhea syphilis candidiasis ni nyina no wotu asie deku enu ntifane number ewo screen no eso na ene no entwetwe eye enkomo na abusuafo ye toa ye nsem no eso a na ye ne prophet esa ebom ede era eye galamse ho ensensem no emu eno osusu se mampanyi wone ahemfunu ebi enhia na chese nyoma bi wo hono ma wo monhwe na wo montoto eyeyie se de be ye betimi aboa because nam galamse sunti ebinum akwakoda bia ya enu kwanse wo mo eda yenje na dwenche no emfa woni enhwe se ampa de wo ka no ewo musa na ebetimi aboa amana ayeyi ana nti ka me hwen na yento eye yenkomodidie no eso odifo mame efa galamse ho ensem a chese eno enam so eno na nam so ma chese ye fix the country ye peja ni mu ye hwe chini Jonas ne wo mo keka wo mo do wo ma no atu eye ensenu mu ani nyina gina galamse no eso a chese enam so ma ahemfu binum kasetia ekoso uhu ne se mampanyi ene wo mo enhia denti na ma wo dwen se mampanyi no wo mo hia ebetimi eden sesaye bi aba me da se say the time a mampanyi oba no okachiro man Ghana say oba
obeye den osi galanse no obekae a NDC for the year campaign tia no say omapanyi so oba wa begu galanse na omapanyi be kan so omoboa oba galanse no ngunu obehye ne ma owini power na no gu galanse na galanse no kwa fa so de gu galanse no enye ni kwa so ano no okay and then 99 me so me kire ma adwe because me Ghana ni eti me so me kire ma panyi kwa be obofa so a obema galanse nsuo no ebe krojin and then me kire no okay what you must hear it's you thank you committee hey upa ma me di panyifo na temisi a committee vignette any security fo ba be tata yan wa ha mo fa ma and dem shop just dey two ba me di atem ba me kire ma adwe Yankopon di chair me a kire mo say galanse a kufado e di buy so be gu galanse no enam galanse so soja fo no mo otu omutu nwure mu no obi ewu okay enam galanse so obi da prison up to now yen jane ye enam galanse so ya hye obi machine ya akọ rent ko ya hye no enam galanse so obi down for ne wie enu ano no eti up to now no se na nsuo ne tie no saa na tie eti na me bi so ma panyi se galanse na ogu no wetimi egu na na so wetimi egu ni dia me 99 me che no ko fa so be egu galanse na be boa ma nsuo no ye ho beto yen okay na ye ma panyi na do dem ko fa do pacho ene dia mu ahobrase tie mi so ba so gu galanse ni dia o me si o invite ohini bia o Ghana hye so okay ohini bia o ti Ghana ha Asante hini o sorry to say na asante hini o omu nyina na do o invite omu nyina ono mu nyina bodwa ono mu nyina hia on ka kira hemfofo ni say o di fa asante hini so no ka kira hemfofo nyina say ohini bia insuo da o hye so insuo da o plot so insuo da o land so a o be ma ho kwan say timanfo ahoho ministers MPs beba say ye be tu galanse ana ye be senso no ye be pe godo mu no wo sa ohine no umma ho kwan a aban no enewu e wo bika ana aban no be hye toza ba ko a I think say na do ya sa ade na ohine bia ni ho a obemma ho kwan say timanfu ana say ministers ana MP4 e be ba say ye be say isuo e be man isuo na ye krojin o ya sa ade na e be boa because say minister bi ana say DCB APB at the letter fee aban mu say na name me di fi aban mu me ta license me ba issue no so yes me be tu godo mu a ohini mi so be ka cho say wu panyi na ma me warning etimi ma me hu enko ba asem ana say ma hinie no me sole enfi ma hinie so ko wu panyi no oti na hinie so etimi so me sole fi ma hinie so etimi mo ho kwan okay e ba sa na say issue no fee kromu ha akra ha ebedu insawam ebedu isawam na eni ati ebedu efense teacher mante ebedu sumu no obi bese bia no okay ebedu kumase no na ye fita e dia sunja e den aboman no ba se na do anya saade na eni ne Ghana se no otimi to ase e ba sa so a wo disappoint Ghana wa ha bi no so because obi fam wuye obi su da prison obi su aboka wa ha omo na odifo say wasi wo mo kwan say wo mo nya adwuma no denti na hu ni say no man so ni nti because nipa no won kọ eye site ho ebiemu enti eye den a still eye nkakran say dia wo ka say woni ahemfu enhia no oni ahemfu no ehia na still wo no wo mo ekasa enso no ayefi nko ade ayefi eye den a nkakran na no ebete enti hu ni say eye the same so waka che wo mo say omo enkoso na enu nso take that ye measures a wo ma asoja for ekokọ hwehwe nkrofo excavators ne de keka hu no hu say ni nyina no the same ye strategy a de hwe say de be ya yenso no ebe ye okay ana etimi me kire ma adwan kire no ana 2 security ehye ni nsa okay soja for hye ni nsa police for hye ni nsa me etimi so le nka say me ko soja for mbesin ko ha na me ko guide ha me ni sa atumi no but no yusu ni sa be ku di kire o ma they will go what you say o ni sa be ku kire soja for say hey me mama mo besin ko poko ase mo ko jiro overhead no so mo ka bia for overhead no so a o ye wan na beto akokro so ba me ni minister atumi ni say metima put soja for say mo besin ko na police for say mo besin ko iso no it is soja for kishe ni sa
police for shenisa all the security nyina no e shenisa ne ono be ka o man we mu no say asema obeka na be to asoma o man be fo aso e be ye adwuma na tie mi okay yan ye we me ye wo mu we krase okay sa na obi o tie me bia so no me say ye wo no we krase okay tama ye wo ye krase no ye ni papa no ko afuo mu a ye kodoa na yesu ya di fifie ko esa isu ya atwem no yetimi suma ne yakosebi what the sokitu ebi o atwem o yakosebi enu bi na ye num asa na ye continue adono ye wi a na ye be fi efie nsuo no ebia na ye de edi ye aduane ebi na edi dwale na bibia me bisa se mo de up to now mo fa mo camera no ene na nam nsuo enam kobirem we de come highway no so enyinem ko hwe brem ko seshi ankobra ko yo seshi na sa bra ankobra esa wo fa ne sen pristia na sa ko ko wisue pra ko hwe pra ko esa na se ne sunu nyina ye ko ye sunu nyina odifo se wo ka na ko hwe fa ne sen ofin dunkwa ko hwe ne nyina Okase security action insa wonya kase say ebra mampanyi ehhehye ye say ya asrafo enko odo wo mo tutututu miaye a wo mo nkonkonkon say ni kwan say galamsey ekoso e wo honom enioma entodin e wo honom a wo mo ekoye a wo mo the mandate say e na wo mo corner excavators ne wo mo machines wo mo de ye nnuma no e wo site no so nkwan de a wo mo enhye no ye ya Ghana fo ya sore ye kan ye e na mampanyi akwan a wo fa so wo ye yi na enye ena say nipa no mo se wonye bibi se otu na mama wo susu se ebebo ansusu a na ye kasa e wo ho enti se mampanyi den ya na wonye because de obeyi a wonu ni hu ne se enu na bebo ano ye nya eye emfunso e wo eye ehun won se bibi ni bia ma no 1 inch be fa 2 inch okay soja for no a mo ra forest no o mo 1 inch but o mo fa 3 inch e wo kwan ben ho tumi na odi ma o mo kasa odi shomo no so fa ko bush ono mo no enye ho adwuma no mo ko ye odi for se na woni ho no yes say mo ko ji ko fu ma esi ko as mo season machine okay me ni nipa ko odi tumi ni ma o mo se o mo shi ko fu machine eni me ni sa ni pa ko no me na me nti so se ekufa do ni ma o mo sa to me ni okay others here but o mo do bush ono mo ebi wo no ma o mo shi machine no obi machine over 70 million Ghana cedi washi no say red kwa washi no waboneka okay adeti na on bu season machine no na yesa bisa se machine ni bi na o season nyina no na aban penyifo ni bi wono ma machine no sana news na ye ti ni se o mo wiawia machine ni bi enti eno no na wo ma kwan se ni ye share se no de kan tie o ma panye ku fado tokro ada ne na ho tokro da ne na ho yes send the same because obi ti wa want to obeka say bia ekuro bi na atu no ana tokro da ne na ho ni se ni panyifo na o pa o mo na no mo bu o man no o mo ndi mua no okay o mo yini ba akwa hye ne nsa etema amamuo no nipa bia de nani ko so ya ehwe ono o ma panyi ku fado se panyifo no de wi o mo ji ku fado dia o mo bo no dawro ama ye youth no so ye jirem de se ye fo na ye fo to be mana na do no ba Ghana be ye yi no se sai panyifo no di nukradie eni odo eni asundwe eni support ku fado a ka hob se ka adwea na me kire wa he koma kire ebi no wo adwe na eche me die koma che ku fado daada ba na so open the bottom a o policy kan ku fom na ni ma enjoy daachi na mi na te na de me ma de o mu di ohia o yes ade bia no e be bo wachi e be kan wasem e si aso ofo nyina so won se nye kasa won se nye kasa me na te na se me be nye politics na wanya kwa be di matem e si o di matem so be di do atem bi odifo na de me nye nipa odifo se se de drone no o ya me yo bi ta wan so be ye ni bi o me so be bo bi me ye nipa we nipa na sa na Yankopon ba o be ye ya se nka wo man no kanya de se ebetumi akyekire si wo man na yi o jai ndukura wo ho na waka me nya kata so mo aso na me ke no so do sa wo mani na me hwe o na ko ma would be sabe wo ni bi se da no wafa enye da no wafa se de prophet 99 e de ensem no ye cheri yan se ye ma panyi no ye me kire no me de call demonstration na me kwe no so ti me ye ni sa pe ma me a I don't think say obi betima boni din boni ana so obi be kasa tia no bi odifo ye wo di amount
sa wo de aba fa galamsey won hu ni se wonye so obi so ekuta ono so ni different understanding and answer ono so e won nhyehyeye foforo o so se mampanyi eya eno so ebebo enti so tie wo bi ade a ene se mampanyi won to na mo bia because wo ye we die first obeka say hey mampanyi me na me kan ye ena wa anya me de obeye wo dia nipa no so beka say hey mampanyi me so me kan say enti nipa ba ko se yi nyina ye ntimi nkwa adwen kromu nkaka say ade sei na so obi a e ka different na ena say be ye den say that particular thing no mampanyi na say nipa na wo di kan no obetu na mo de afa ho mama ka the secret be chiro okay ya chiro S92 omo chiro Ghana mra if anything 1992 constitution omo chiro no mra na ewo sa ekita oman Ghana say 10 commandment no mra no I had to say mra enye djuma okay tiemi yo I had to say mra no enye djuma but asem to a to nyame ono be say mra na enye djuma ma chiro wo mu say ye rent dan bosume rent a dan rent monthly meboa no correct you see a dan no ye rent no bosume ana 2 years 3 years na de keka ho thank you te eden ko say wana we they say you see na I say ena me gbabo no say emra na ya chiro ato ho no mo no emra no enye dwuma abonten ba asem to a na emra na ya dwuma okay na me file case bi to Supreme Court na aka lawyer ni a obedi manim kan manate hu akọ Secretary Court akọ Supreme Court manate hu nyina na so no o me ka me say case no me file case na me win case no but me bo ho ka me bre e be me ni problem lawyer ni obegina okeke obe defend the case na ma me say case na me di buy no ka me case na tie ka me see NDC me see MPP na me see UC yes me see omo sa 3 no me see omo wo point fa se to about my Ghana no entwa ye say two party no omo no ye in head what you say omo no yes say MPP ko NDC ba NDC ko and DC na ye UC na ye left free e wo free me boa thank you eti adenti na eti o my Ghana o de me mo because me de kokko tete me mo so a odi for ya te ya to eye yensem no eso abusianfo ni o ma ne de se de di kan e kan ne obobo ni nyina eso e makoma because odi for o wansem bebre e kan eno ntino still me show me catch show say ewa ni die kwan so ene wo bo kwan so no share eye video no fama afoforo na wonu nso hu de ekoso na adwenkyere bia wo wode fa ensem no enwo no nipa no nso so etimi enya eye pepa no na watimi de na adwenkyere no ababetu eye edwa na emrepam no an se de nkomodidie no ekọ no question no ebebeto mu a na ebusa e de ama wodifo wa ha de na tese enye den na ya toa eye ensem no eso na ye free eye galamsey ensem no eso na ebusuafo wodifo ekasa edefa eye Christian Council na say Peace Council for wo omayi ehu a osusu se nka wo de wo ene obi a wo be mampanya nka bibini a anase se mabunu ne eye nneoma bi wo omayi mu a chese ni na wo mani tuam ezan se enim se asofo eye crusade asofo eye revivals ne de keka wo mutimi kọ outreach ye town villages and wo mo ka sente wo nim mabunu ne hawo wo nim wo mo koda na wo nim wo mo asun wo nim wo mo adwendwen ene de ha wo mo enyina nanso so wo ma ko wo ma no atomu a chese nya de se wo mo ye bibi wo mo twen se bibi nti ansa na wo mo asori nti wo mo hwe na ne wo mo dwumadie no wo mo entimi ni dia wo mo na de no wo mo enyai emfa engu fom na eno nso so ne yenko tie dienti a osusu se wo mo enya wo mo na de emfa engu fom because nipa ba ko anasa mienu mienza bi na enyo madwuma ya na eno ntini ye de be fori eye wo bia anesa ananti prophet wa hede na che se ye toa enso odifo Christian Council den no mo de ayew den na otie a ma wo ka se wo mo en resign na so mo nya wo mo na de emfa engu fom so mo ntimi emfa ye mabru ne hawa na so mo ntimi ntuma mpanyin fo se de se na efata me da say Peace Council for asofo for na ewo mu no they should resign on for madwuma to ache se asofo na ewo mu no mu asofo na ewo mu no okay ana me kire say omo for mo na de ye penyi for asofo for the senior prophet senior pastors o mo wo mu no
omo fo madwuma no post no to ho Okay. enyo adwuma omo ye no enyo omo adwuma no omo hu omo adwuma so omo ye sabi se makasa Okay. What say na eti ameka say omo hu omo adwuma so omo ye e wo peace council ho no mo ne say me twen say betu aba na yetu aba na apai ansa na kwakotu opposition party fo anaso kotu mapanyifo Okay. me twen say asem be si wo ma we mu ansa na wakase bia mo kasa one Okay. youth ni nyina no omo hye mo aso fo mo nsa because youth ne buy youth we gana nyina omo obi a wa asole okọ Okay. Okay. obi a wa asole okọ e na bible na eda ha no ye aso fo ye na ye che papa na e na ye che bone wo mu Sir. ye twa sade wo ya e papa wo ya e bone Bone. meboa Sir. thank you eti manya kwenya ebe omapanyi because omapanyi hu say mu na monim dua na eden emu oduru Modu. a mo kasa ekwa akire eti say mu no mu ban mi a obetima atomifo bibi wona say to chima kwa na obetima tia me na say papa ye ni say na ye say beboa ene ka me mo peace council obi a kama adwe kire we kama ka kofado kama boni ni puna daada na ka bi da ma no na wa ye na so jabo man no mo eti adeti na muko outside ko ye crusade muko outside ko ye crusade mu crowd members cho Okay. right eti mu preach che members nyina ha no mu ni members ni how mu ko village so mu ni village force no other towns omo how mu tu kwan mu ni de wi ansuo ni gana say nsuo say nsuo ya saase ni say ye me bebre say enne proud dua ye nkra fi abochire magana wo odum emre wawa redwood ni nyina no opai 2x6 ba ko 50 Ghana Okay. tieni yo 2x6 ba ko 50 Ghana proud light one no e di bokios no 50 Ghana ba ko cement e be 50 Ghana ya kan na say abegina 47 45 48 abra nyame ahyira ya asase no mu asofofo apanyifo ya meken ya panyifo mu nim trose nam say the whole world krobia no nyame ahyira chen Ghana say na ye chopa Bible fofra ka Ghana din na say ke ko Bible mu oh yeah Okay. ke chopa Bible fofra ka asante hini din e be ko Bible mu Okay. ko fa no chi din e be ko Bible mu the way Ghana go goes no e be ko Bible mu etimunim we nyina na say youth no ni abre a mo ntimi ankasa mo ntimi amba mo apanyi ene ni ankasa na mo atwen ma youth no ka youth no sikan eni poti eni niema weapon tuo ene ekofo ado ni officer ka mo beka say youth no mo jai ni amoye no ko de mo beto mo fo ana Okay. to ye sofo na wo members ebo wa sole no mo to offering ma wa don't think about the one once the offering dwe members no mo daachi me dwen aban no be mo allowance no aban no be mo V8 no me dwen no ho Okay. dwe members no daachi so members no wa hoto wo man no mu a sofo opa ebo so wa hoto Okay. ko members ni hoto a de bia we fafo a prophet 99 ene metie me yawo okatia prophet 99 eno amantimi anawo prophet 99 ene me na ho de bia no wo to fo benya headache Odi for den ma wo hu ne say ye Christian Council wo mo enka bibi enfanche ye mampanya na say de ekoso no wo muntu ho anamo because kame ko ye say wo ya sofoi na wo church members say wo church members yi ebi ye nyoma ensemfata wa kan ana say wo hu ye abaya bako wo wasoro wotimu so no de ba no ye ensa ana say adwaman na ye a wo chese wa tomu ententan wa frɛ na tunefo wa kan enya de oti a memeti eya me ba bia me de me hunu say prophet 99 what to say wo church member no efo enti ebe de wo hunu say wo mo nka nche mampanyi asole bia wo committee okay asole bia no apa ne committee eti ne ye we makuo panyifo wo ho ene ye wo asole panyifo wo ho eti wo be pa committee bi asofofo na sebi asofo panyifo na mo ben peace council fo nyina no omo committee a e wo mo asole no mu a sofo ne bibi na enye kwa na omo tunofo okay omo committee wa asole no mu a se member bi ekọ ha bi mu a omo timi tunofo wati masie eti se futu bi ba sofo ni chen a sofo ni tie no so de aye adwuma eti omo nyokam no nyina kambom no masoso hu se okay adwuma mo di bei
okay me so ma kitchen no ye ni say ya ebeboa okay mo say oh there be sofo there be ade ye di to ha enye ye ma yefa to ni say mu na yefa we cross no okay what does here ebia onu nipa no so adwen o kire no enu mu na ebetima ye adwuma eti sanka omo ben ko fuado ye ma mpanyin no na ka omo so mo do ma adwen kire eboa na afa amamu no ho a ka bade sa ka na fo ka ye bo ma ba so say oh please cancel for ka da ebe pie ade pie ni ho dua efifi da ebe pie okay omo be ma mpanyin ni ka sa ka ebe pie ka yufu no solo mo solo no ko mo timi solo sa edi se ka kasi ye ko mo dibu de ka kasi ne aso fo kita bible na ye kenya me se yufu no ye dwuma yie okay no kwa na me ka kire no ene ke be kasi yan so fo na kita bible ye tu yufu no fo no o aso dem no ye dwuma yie ale dina yufu timi didi panyatem abra bible so chi se o parliament didi panya na mama wani ntira eye wani nton dina che so mo nyo ma dwuma yie eti enu na hu ni say asofo ewom no wo mo resign fa in front omo resign no so omo resign hwan ne yemfo omo nhye ho ye yo mo fie on ma o ma panyin na besa yin pan foforo be da be hye ho na se ni pe ma panyin na yi wo mo nim se wo mo be boa na enu nti no yi eti nim se wo betima esi wo too much wo too much na pastor Elia nim se wo no bia obetima ye interview wetin ko gina ha na yes interview no okay ade pastor Elia expect fi wo change na ne say o interview na be question be bisa nipa no e be to aso ese nipa na timi answer so o bisa question bia say bia ye ka say na wo bisa asem na be si machi a basa ko machi okay pastor le be hu say da bi makwale adwuma no hu so be giran ko fie kra anase ko giran che ko papa for see o de pa fura be hye ho sa na ye no tu hu say mampanyin nya eye nsakraye emra ho oh eno na be boa na te na ko fra me kwa meba and I just want for one or two applications say mampanyin let's say abia kita me so me ma ko school akwa kire sa o me wie JHS ba abia kita me to bi wa wie university yo na was your for I said the prophet 99 can one who say no said the woman ye woman your man o timu say e one no no nyoma nhye dan ko ye etu ono kra no two application mampanyin fra no wo mra ho no mu bu no obeba na chetensi kraye ena eba ewo honum na ede eye empuntu nso ena ebeba eye wo man no emu abusiafo enche kra yenkomodidie no ye de beba eye na wie ya enesa na ye toaso a na ye prophet ebobo ne nsem no eso anase wo de ne nsem no ebebetu edwa no wo ne se ye security anase ye security system no ehia eye atene ehia enyoma bi anaze wose nyoma bi enkoso because obua na nidia wose wo mu enya anaze koso wo ho no enya de se ekoso yes because ye de securities no wo mani ejutri from the titiro apostle from asoja from body wo mo ye memament no wo mo at times wo mo do before complain it me boa wo mo kakra na so still no crampo no ye ni die no na discipline no eni ho no mo hu ne se ebrasom se ensakraye bi enkoso na se de ye papa ye akufo dampare aba no hu ne se no ma betimi asakra na so no mo beka ya bra ye bo ni video no anase ne the demonstration na course no koye no ne placard no eso na just o kirema yemfa Kofi Boache emfa embra sa bre no ho ne yedru ho no ye bebusan de ntie wo susu se Kofi Boache ebeboa na den na wo hu ne se wo ba obetimi aya eman no ebetimi akoya na se discipline etimi aba security system ne mu na me se kai mo se mo mama dwenche no embra ne yenkenkan emfa emam odifo amen security system ya wo hu ne se discipline embra mu na ebiem so placard no so se emfa ye papa Kofi Boache embra no den ti na ma wo kasa Kofi Boache ene na Nasante hene omo ye nipa bia naka Lawrence ka wona na odi film ko okay menya ese ka me pe omo na me chi omo sem se otumfo o se tutu di second na Nasante hene ene Kofi Boache menya ka se me be omo naka me chi omo sem se okay na me kra ento me yam dentia thank you Asante hene asem de later Kofi Boache asem na ye wo so okay Kofi Boache nipa bia woni soroma memi odifo odifo ho ade kwa akiri tieni ye nipa bi oba wiase bia no o wadwuma a odi ba asase bi so
obia wɔ n'adwuma so wo hu w'adwuma sɛ adwuma wɔ n'Yakobɔ di ma me amede fi ma me yɛ mbaa sister ade bi obeso bia na ebekɔ so so we hu w'adwuma a obesinke okay etimi mi na te na se me kyerɛ kɔfo ɔmo hyɛbire mu me kyerɛ ba wo frɛ me na ka gye me sɛ wo bɛhwɛ hyɛbire mu a me nya kɔnfo Ajasiye. Okay. Thank you. Kofi Boakye asɛm a me ka no. Me ba Accra the year 1997. Okay. That time untimi nante abonte so. Utika mu kwa na ye peke wo, na ye awia wo. Ufruka kwa na ye awia wo. Aka na ka ye hu. Ufi akwase kwa bank kan kwa, o papa kwa soro, odum sɛ okwa we sɛ ye hu a ye be wia wo. Na IGP na owo eye papa kofo ne mre so no. Ti etwi ni yo. Mi tie o pa. IGP na owo ye papa kofo ne mre so no. Oye adwumadin. Okay. Oda otimi da. We odidi ono mo kwento oda. Ono akron papa. We later make us and say IGP ni hu say to trasem na wo Ghana no na no wo den ye wo kran. Dosun. Wo and point Kofi Boakye as a strong leader. Because no say Kofi Boakye or what kind of bold to me be. And point as a leader. And Kofi so point in the team. Ade omo demanding for say weapon bia no IGP demand omo. Okay. And almost step up bontin. Omo do abontin no. Get to Kofi edi anim e ma omo chichi and robbers. Na bi adwane. Ni chichi bi no mu. Omo wo din a omo se omo di aduro Kofi chichi omo nyina. E bi go prison. Okay. Kofi ma Accra be joy. Accra be decent. Okay. Edimo ntwa Kofi be wu ansana na kase Kofi o ya ade. Accra ye decent. Kofi Boakye gina ha o che police for 1000. Kofi Boakye gina ha o che soldier for 500. Okay. Because the name dua no mu odru. Okay. Oti se oba pe o pe be afa. Kofi ma Accra be joye. Oma Accra e be ye din. Ene ona ma Accra 2 o'clock na unkwahia obetima na tia Kofi free. Be ene in crime say. Okay. Na satie biom. Kofi mresu na Kofi benya prabe kakra bi. Okay. E ma Kofi ko tren fie. Ma hu se presenter for MPB minister bi ekebi ma no. Obi an kebi ama no. Papa ko tren fie. E no start different course. E na ma atames ba power 208. E na takosa ko fa ne buy. Atako fa ne buy no. E dini be gina be original na. Okay. E na foforo to ata na ata film. Ata film na na Mahama transfer ne ko Kumase. Wo ma Accra do dia. San ko Asante mem wa okrom. Na ma ho nso nkojo. Kofi go du ho no mo no. Sister, Kofi sa ko ye adwumadin wa Asante mem. Enne obi di small grade bi ba kwa na Kofi wa Kumase ko say hey, Kofi Boakye Kumase o. Enne odu ka etia 3 o'clock, 2 o'clock, una te pampa so o ye free. Obi ono betima ka so obo okro no. Okay. O ye free. Kofi ne man Kumase joye. Me kan say Kofi kwa na e be ma police mu o. Ba ni o ya ade no no abona baso. Okay. What you must hear? Sir. It is the see no. E papa Ekufa do mreso no. Omo aka Kofi Boakye ahye. It is ye mpani sa. Me na te na me mpani sa. Enu kwa se timanfo no. Ye so le na etutuo. Na ekum a police fo. Na de ebuo si asojafo. Because asojafo no omo mo camp. Omo mo ma abontin. Police fo e na ba abontin. It is discipline of police mu no. E say it me pie. Na timanfo so ye hu omo ye bu omo say omo na mo boy ye hu ba wo man no mo. Na me so le ana me ko twitwe na ko police ni. Police no twitwe na akum timani. Na ye koya na say ye bae. It is here Kofi Boakye back. It is the new IGP where wa ba no. O yes typical decent mind. Respect so one home. A police for the run ani age say papa we die obuade because papa na oba no we ma make no kwachire o. Uti na bokwa sema na for the beginning of education background na poor. Okay. But enam ni modern bo any improvement ni maybe all year eso eni no and also the course trust ni okwaje different course bia enne nyame aboa na ode benya sa dibrewe sa dibrewe o nyaa no me na te na me kire new IGP say
then as I say waba na ade mpe so yema me say Kofi Boakye ebe we do no e omu say ne crown no so but on man station okay na to trasem na e wo man no biom no Kofi bi amom ho so o man no mu a wo kukum Kofi bi bahad no bi do bi ko jisika duro nyansa bi anim no bi twito no ku police ni nyansa bi anim ye bo amafo etrimutuo o ma dwumutuo sister now wait ma bonipa eti emo Kofi Boakye esa mla back the frame me nka so ko ya GPCC but no the year man station no sa Accra hanuma onye control Accra Kumasi onye control Kumasi baby to trase wo pa no ye fa no ko to ho biom no ma oho ejo what you see e ma ye nka ne hye na adwuma no nwie ye na waka ne hye a wa ha my Ghana wa ha me 99 wa ha Kofi ebiri yo odi for we dey yankomodidie no yedi esia enesa enti a free air from Temahabo eba galamsey edeba Christian Council ni security ni nyina no wo final words won some person won kan fan twato nyina no na wabɔ no nyina koa ede amaye na ne mabuno nso wo futo bi de mama wo de ato edwane fa yedwumadie no ensia enesa kakra matimi anka fa ho ne se ye panyifo na mokɔ parliament ko dwon man ne kan kɔ ho o man ne da ache ho no ema enye o mu se ye kasa ye bra ye beden ye bejai na ediobuo ma o mu se me na tena ediobuo ma o mu se so mu ni ho a Ghana eni ho ena o mu so mu timi kire me nipa ko o ye Ghana ni because ye nyina ye Ghana fo ba bia Ghana sati ye Gold Coast no o se kro bia na se bro no bia no nipa ba ko timi ko tena ho no chichiri bro no ansa na spread ni di ni ato ho eti Ghana no hwan na ba chichiri o man Ghana to o beti ma kire me pa ko ba bi ofi bai efi kwa obetre mu utimi kire me ba na ye kan se nyina ye Ghana fo eti ye Ghana fo na ya poto ma se leaders a o mo no ma dwumo do mo ti parliament no eso mo hu se o ma ba hia ye ewo efa ni se Independence Square na se ko ba hia ba gi ye efa ni se thank you o ma ba gi o ma ba hia ye eto ma ba hia ye a eso mo hu se nia ha ye na ye di ba ho no mo no so ma anya man a ye de ye nkasa ba se ko fa do hu se ade a youth ni pe no se wa anye ama omo anase wa tu ho anamo a anase wa akasa afa ho a wa ha the next person or be fa MPP flag okay the next person or be fa MPP flag no wa ha no okay so wa anye ne ye pe man a anase wa akasa ho ma obi ahu se bi o na abekasa eti ye hwe nanim e den a emere bejane na anye sa ade na and the next person or be fa MPP flag no na do wa ha no yeto so mienu so no kakra metima ka kire youth ni nyina ne se ye be sere wo mo gusu sere wo mo omunya botre because program we e course no na amafo ensusu se nipa ebe kosa ba nipa ko e ma ne ye fe eto mo kama to mo yem na how be say ne ye no ipanyifo no omate den obetu ho na mo e de amaye ne ye nyina ya nya etuma pafra ana asofofo na adwane nyina so no mo fa chen ye nyina ye Ghana fo eti se adwane bi eti mo fa chen se ne be ya e be hu se oman no peaceful country ampa nyame shira bibia a oti perfect 99 perfect we dey odisi na wo telephone number so to dwa bia no bi be person no wo be twetwe nkomo se ohwe ma kire kwa maso asoron didi Yehovah beye prayer ministry ya me wa brikuma me di prophet Benjamin Nana ya osetutu ana prophet 99 so wa brochi dia o frame ya ade a me demand say oba bi o me hu picture ana me hu wenim na metimi aka o hinta asema iden a kire say craft asemu so o yale stroke o wo pressure o wo fa ne say kidney problem yale bi a chiw so sasabro wo hu how bi a chiw so bia no we dey offer 99 a nyakopon be na me so e dey ajew me fa nya sikasem oba menima me fa nya sikasem me ma nipa pressure wo sika ho me nya saade ni bi hwe menim yi ipe life pa ba me nyu bi bukata me a me ko efa so ye dress ko efa so to ntale o market me phone number ni 0249 05 02 78 sati bi 0249 05 02 78 and Vodafone so ni 0209 528989 0209
528989. Yame shira obi bia otie too much. Moko so na mutie too much. Mo sa mo baye too much so. Na yame so ashira mo. Na afi bekwa weye no. Mo a mutie 99 bia no. Mo bisa de amto wade nimu no. Yakopon ebe yama mo. So ogidi enju kwa. Amen. Amen. Prophet yebeda eye wasi ebebre. Na ebusuafo aha ena ebre ema ye kwan ma ye de adwumadie no esie nyame enhwa mo a munya abre ehwe ye mo comment amode eba nyame enhwa mo pa eyie na ebiemo ensusu no meda eye me cameraman Yansin Jamaica medamasi ebebre ye Andy Teflon musunyame enhwa mo Mr. Dogbe ene me director Ben Bruce nyame enhwa mo enyina ne miko workers nyame enhwa mo na ye di esie no make kai mo ss ene de di kan ya wo hwe eye ye channel yi edia subscribe to your channel no like videos na share on all the social media platform so na if you follow your IG page and your Twitter page so @too_much_media ene equia sikapa dasene yebesan edi ehia ebimakram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.